Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bodoh guys. Oke, ingat guys, carilah Tuhanmu di dalam dirimu. Ada guys, buktikan dan saksikan. Wilu guys, maknane iki sak ngerti kamu. Ini awal sih. Oke guys, nah iki wayahe do sungkem-sungkem. Sik yo guys, bojo kurung balik saka musala. Nah, kayak urung teko. Ah, urung teko kayak wis teko kayak. Ya, alhamdulillah guys. Sing ngirim ya sungkem saya bung Kue tahlil. oh tahlil aku tak mana wis ya ini ya ora sungkem saya agak tarapan ya ngono to ya mosok tradisi kok ora dibudayakan. Nek budidaya kan peliharaan, nah budayakan sing apik-apik ya guys. Ini suku. Nah gini, mosok dhuwur men. Ya ora to. Ini kamar, alhamdulillah. Set yo guys. Ya Allah Gusti. Kok miring guys. Tenang. Saking bangga ini Idul Fitri guys. Semangati. Kan makmu ning ngene iku sik. Ya aku tak kerja. Ibuke katanya ibuke piye. Kok tahlil wis dulu. Alah, iki. Kamu ki jam piro? Ya iki tak bar ki makan. Sore jam 2. Jam 8 tapi kan rak mak mesti. Ya makan dulu. Iya, Kan Mas. makmu ning kene to? Iya mesti mangane. Mosok mangane kono. Merdeka, guys. Lah. Oke, podo-podo sayangku. Nek aku ono salah ya di ngapurani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melebur dosaku lan dosamu dina iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai menangis aku guys. Allah Gusti. Subhanallah ya Allah. Mudah-mudahan sedulur-sedulur kono sehat-sehat selalu. Dan diampuni dosa-dosanya ya guys. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lari aku ke kalian semua. Saya dijebakin maaf guys. Aduh ya Allah. Nikmati foto guys. Bisa hapus ya Allah. Nikmati. Ya Allah, ada di dalam dirimu ini guys. Aku hanya bisa melakukan itu. Ikut ngomong kangelan. Ya Allah subhanallah. Sok nes pak. Tak
Sedulur kabeh do ketemu koyo ngene iki mau. Nikmati. Pulang ngene guys. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guys, pakai mah. Alhamdulillah. Lontong lapar. Oke. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim guys. Mudah-mudahan makanan ini berkah untukku dan keluargaku dan untuk semua orang yang bersama di luar maupun di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ya. Kompornya kurang kental. Kurang asik sidik. Apa sebelum mas kuwi muka. Kayak gini lho. Mati dua malah enak. Murah tau ya. Nah ya guys, mudah-mudahan awakmu bisa ketemu Gusti Allah selama masih kita hidup, melihat dan menyaksikan sendiri. Ingat itu guys, dialami orang asal ngomong. Itu lho guys, tidak penting. Allah yang ada di dalam dirimu wujud guys, walaupun itu aku rawat cerita ya guys, ning ono guys. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bising subhanallah ya Allah. Ini wajhatu wajhiyya lillahi fatur samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu dzalika wa ana minal muslimin. Oke guys, mangan sih aku rak pandai ceramah. Ini kudu ngalami dhewe yo guys. Awak-awak ngene iki kudu ngalami. Ora cerita, ora angen-angen, tapi nyontoh. Berarti kan cuma kurang kental tau sih. Enggak apa-apa. Padahal kalau mau papat kan. Lah kalau saiki iki disanteni dhewe guys. Ancak. Sing penting iki wis enak. Ora kasinan. Oke. Ya kurang sedikit ya. Sedikit tok ngono tak tambahin kok. Enggak sampai ku asene malah penak.
bebas, guys. Cukup sak menit, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.